เป็นเชียงล็อกตะเมนในจุดปีพลมงนกเราสิเป็นจะทอดตะเมนนี่ได้กุบเรียกคอนเซนซีเราเป็นยังที่ถูกให้ทำมาคอนเซนซีเราเป็นอัปเรกับเรกบนทลังโซไอเดียตะเมนนี่ลายว่าตะเมนเป็นยังทำจริงทำเป็นที่เราได้ตัวมารับตัวพันกุบปีเปียกิสุมาเราสบายแค่ดีดูสุงอันเป็นกับพิจกยี่พันเก็บบริบทคือคนไหนนะเกี่ยวกับนาโลซัสแล้วได้บิดหุงคอนเซนซีเสียบิซีปีกล็อกบิดหุงคอนเซนซีนิลิคอนเซนซีแล้วในการวางทำให้ได้แค่ลางที่แบบจะปีนี้ก็บางแค่นิลิสเปเชียลแพ็กเกจหอยเป็ดเย่วอเตอร์รีซอร์สดีพาร์ตเมนต์นะอามินสตาร์เป็นจิกิจทำเป็นสิ100 crore สุดเสียโปรเจกต์บิดหุงแล้วเป็นคุปเลียคอนเซนซีแล้วโซ่มาลองจะได้ล้างกันมุ่งเลี้ยเจียพันแล้วเป็นนั่นโปรเจกต์บัตรแล้วเป็นนั่นแค่ ongoing scheme แกลมบอมละไฮสกิมเก็สิละทำให้ปีนิ่งละบริการจุดเด็ดเป็นจะเป็นละไฮคอนแทคต์รุ่มคำเป็นทางฟอกเป็นทางเป็นลองเต็มมุ่งนิ่งบางแค่ละสู้ล้างแค่ที่เป็นกิจวัตรเจียพันอะไรตัวอาวัตไซลอยส่วนอะไรโคพีอะผมสติลองละเครุนีลองอัดลองละบางแค่ยิโน่ลองละเป็นละดักล้างแค่มาตัดดูละสิเย่ national highway improvement national highway ละได้บางแค่137 national highway ไหมครับlah ini nggak beda loh kita amsoy buat halang so oh nili kan loh nili amsoy buat halang so lah pen ke dong kamu kironi lah pen ke bu haflong lah pen sirsor lah so ke national highway lah dah ke improve loh lah pen lah so tua apa national highway pan tender rakol loh kita puro kondak ke tu kau kajo ini pen election ke tu kau kajo ini pen si kama ke loh men pilah lah sinon election judet pen pulang te laso kosong si kontraktor pan kama ke claim jima tapi ne lot ben ka pipi jima ke tumbil hilong tapi ne tum tam pen ada cingwai chi sai na ko sala koplia dolong ta la ta akimi dolong soban pon san den no ko don ko an bak si no na bilta ke long ateng te koplia bithung consensi det si don pharo ke thong ra Pokera isido, lapen ke clear consensi bang don trokera isido. Bagong pet pen ke prai don pharo klibaga don bang ke kang luba phai bang elong itu. Jadi iskar bang long ya sir. Iskar bang long bang non bang ke birta dulong lela. Lacinon immediate relief bang. The Danieli Water Resource Department IEM pen seng lok la pen ke local MSC 26 consensi MSC banda instruction pialo. La pen ke principal secretary la pen research ke doan tum hanta engineer tum hanta neli hukum pialo ya konsensi lo langkang lumwek bek abang puang fi tum han ke rap ka pi pen seng lok la pen ko pipia scheme ma ka hino ko pipia assign deng ma ka hino la hai da me ye non la langke the pen jok det pen api balang ke the la par det pen api long te la ya assign deng ki project possible so pini kan nang le kene langke the aju lang dami survey da in ko si kuna na sindam ko sa pini la ke pini ko public consensi la pen ke bithung consensi mane la da public lang roy ke le an la pen ke boy thalang so along pala amreng mane langpi hydro project la so ta dak lup phak la si ta ka pi ka hino ma ada so non tong silu pan la ki sung tum apan ke sang lin ke la pen dali lin la pen ke yang tu la pen ke la inti lin la ke KPP pan hukum pian la ke council pan lo sa council pan so anta la lang ke pan aku pegalang nang le pana juji ko sa la non election counting nang le po ma sa tarik lian la se ko sa BJP party hin tan itu तुम्हारी रिपोर्ट के लोंगा टेंग लोंगते करबियांग लोंग लपेन di mahasol लपेन बेस करबियांग लोंग तो कि ओंग तुम अफाई अब तुम्हारी रिपोर्ट लपेन के तुम पार्टी तुम्हारी रिपोर्ट नंगे पिया टेंग के लोकल कमिटी पेन चेंग लोग विलेज कमिटी पेन चेंग लोग पेस इंचार्ज पेन चेंग लोग लपेन मंडल कमिटी पेन चेंग लोग लहाई रिपोर्ट टेंग पेन पुलोंगते BJP के हाई बांग के लाख थोम आबाद दुचती कि हाइडा दाबut pusi kita itu mana pacini lasino election ini kan ko result thek long ko no ge EVM long si inang check lo lasi la ke ni chupindak de sedekar biang long ra tum ma phansi vote ki pi ke alang tum chini lo lasi alang tum phansi ar pu pi lo
ethela si alang tuma phan ma vote PGP ke mo hai year ni ke waida class sa pen chini ko ta si alam lo si la efficiency tum ke ko council phan ke ko alam 14 crore atangka PNRD pen ulai thi Vietnam ke juida koson si ala ka chini ma 14 crore nile tum total budget along do budget department long do forest department la pen tourist department la pen agriculture department la pen industry budget long ke thapon do ani kanwang ta je along ka prek country along ka prek hawar pen chenglong la pen india kang long ka prek koson si sai chitiki munitum sai chitiki ben koson si ami thanga chupangrek la hai la pen tourist sai ben ki ju ke la adim koson ma la suka study apara tim da consequence budget ke hok konto la pen ke non nil tum da pangum pet pen uti ke thoma tangka da nil financial sanction pi 3 crores atangka plus 3 crores plus si 4 crores le la si 3 crores plus atangka ni sanction pi lo la pdf pen non ke dam mane fesni dam ji isia team ke dam lo non ko isia team dola la pangrum pet pen nonan ke dam ke da Kargilong Autonomous Council pen non atangka ke dam ke 1 crore 50 lakhs ba plus to kuti ini da dam dela la pen tu tel la so tura program ban ke hong ke dam je phan ke sanction ke kuti thoma ba cho pen chenglok ta me tu people mong no asi pini ja thot ta me ni li da public consciency la pen ke bitu re tama consciency la pen aprek bo jalang so idea da me ni lahaya wa ta me pini ni tam ji dam pen ti la da tu mara tum phan ko pipia ke suma na so ban ke ni tu sungan pen ka pijok ji phan ke bori pon ke phonai na ke kona nalo sa la da ke bithum consciency se bisi pi lo bithum consciency nili consciency lo ni kan wang ta me da ke lang thi ba sita pining bang ke nili special package hoi pe je water resource department na minister pen ki tham pen si 100 crore su se project bithum la pen public consciency la so malom jate lang kan umle te je phan as penana project ba to la penon ke ongoing scheme claim bomb la high scheme ke asila tame pining la barikha judet pen de la high contractor dum kam pe tang fo pe tang eten long te muning ban ke la so lang ke thi pen ke jo ke phan ala tu abar sai loi sir ala kopi a homosti long la khiruni long adolong la bangke ino lo la pen la dak lang ke mata do ye national highway improvement national highway la da ba ke 137 national highway me la ni ninga bidat lo kita amsoi boy thalang so nili pen lo nili amsoi boy thalang so la pen ke to kamokam khironi la pen ke pu haflom la pen sirsor la so ke national highway la da ke improve lo la pen la so to ra phan national highway phan tender ra kon lo da puro konda ke to ko ga join pen election ke to ko ga join pen si kama ke allotment pela la sinon election judet pen kulong te la so person si contractor phan kama ke claim ji ma la pen allotment ka pp ji ma ke tum dil hilong ta me tum ta pen ada chingwai chi sai ba ko sala kopria dolong ta la ta akimi dolong so ban ko san den no ko don ko an bak si non agilta ke long ateng te supplier bithum consensi det si don pharo thong ra okera isido la pen ke supplier consensi bang don trokera isido bagum pet pen ke prai don pharo phibaga don bang ke kanglu ba phai bang long de is ka ben long sa is kar ben long bang non bang ke birta julong la la sinon immediate relief ba the Dangli Water Resource Department IEM pen senglok la pen ke local MSc 26 consensi MSc banda instruction pialo la pen ke principal secretary la pen research ke doan dum hanta engineer dum hanta neli hukum pialo ya consensi lo langki langkang lumwek bek abang puang fitum phan ke rap ka pi pen senglok la pen ko pipia scheme ma ka hino ko pipia assign deng ma ka hino la hai da me ye non la langki the pen jok det pen api balang ke the la pardet pen api long te laya sang ni ki project so pinigan ang
nang le akene lang ke thia jo lang nami sarve dain to si kuna na sidam ko sa pili la ke pini ko upli konsensi la pen ke bithong konsensi mane la da upli alang roy ke le an la pen ke boi thelang so along pala amreng mane lang pi hydro project la so ta dak lu phak la si ta ka pi ka hai no ma sa non tong silo pan la ki sung tum apan ke sang lin ke oh la pen dali lin oh la pen ke yang thu oh la pen ke la inti lin la ba ke pi pan hukum pi la ke council pan ho sa council pen so anta la lang ke pan aku pegalang nang le puna juji ko sa la non election counting nang le po mal sa tarik lian la se ko sa BJP party hin tan itu ra tuma report ke longa teng long te karbiang long la pen di mahasol pen bes karbiang long to ki ong tung aphai tuma report la pen ni tum party tuma report nang pi teng ke local committee pen cheng lok village committee pen cheng lok page in charge pen cheng lok la pen mondol committee pen cheng lok la hai report teng pen kulong te BJP ke hai ba ke lak thom abad do chati ke haida da bot pusi gota ni tumana pachini lasi no election ni kan ko result theklong ko non ke EVM long si inang check lo lasi la ke ni chupindak de sedekar biang lo ra tum ma phansi vote ki biji ke alang tum chini lo lasi alang tum phansi ar pu kilo ethela si alang tum ma phan vote ki biji pe ke mo hai year ni ke waida class sa pen chini ko ka si alam lo si la efficiency tum ke ko council pan ke ko alam 14 crore atangka PNRD pen ulai Vietnam ke joida koson se ala ka chini ma 14 crore nile tum total budget along do budget department long do forest department la pen tourist department la pen agriculture department la pen industry budget long ke thapon do ani kanwang ta je along ka prek country along ka prek hawar pen chenglong la pen India kang long ka prek koson si sai chutiki munitum sai chutiki ben koson se ame thanga chupangre la hai la pen tourist sai ben ki jui ke la adim koson ma la suka study apara team da conservancy budget ke hok konto la pen ke non il tum da pangum pet pen kuti ke thoma tangka da ni le financial sanction pi 3 crore satangka plus 3 crore plus lasi 4 crore le lasi 3 crore plus atangka ni sanction pi lo la pdf pe non ke dam mane fesni dam ji isia team ke dam lo non ko isia team dola la pangrum pet pe nonan ke dam ke da kargro autonomous council pe non atangka ke dam ke 1 crore 50 lakhs ba plus to kuti ni da dam de la la per tu tel la so tura program man ke hong ke dam je phan ke sanction ke kuti thoma ba